Oruguuto ruringana kilomita 15 kandi ruriyo mu mikono ya Uganda National Roads Authority. Akaba hari enteekateeka zo kurutera koransi bita abatuura nibagira ngu habiireho kusyarara kandi oruguuto ruriyo mu mbeera mbi. Amazima genyini ekintu etuli kubi kandi kuturwaza kandi agali mazima tukwenda gavumenti erugeyo abekulembezi kuruga hansi paka haiguru bagitwala nk'ensonga enkuru habwokuba tuli kubi muno. Kikuube erugeho gavumenti tukonyire muno usaba oti batwala bakapanda batwala bakazi basikana bana bati Abatuura nibagira ngu oruguuto rwaheza kukorwa bingi nibija kuhinduka nk'eby'entaasi y'abantu hamwe n'ihanga. Nije mama kone tikuni yo design n'oruguuto no barukole nibwo ku standard emotoka nyingi z'amafuta ziyita obulu nakwa ifufu mpitiri sabanga bayiko mu kumazi bayisamu amazi wake. TV West yagambaho n'umunyeshengerokazi wa Kikuube aha nshongeji kandi nuko yagarukamu. Ifo hana kanyanja tukurora haliyo Excel construction hati haliya abakozi abatali hansi ya 15 egyo mirimo y'abana baitu baja kwani betaage byokulya baja kwani betaage birimo so oruguuto runo rugenda kutuyamba kuri anti transporting ruri tutwaire byamaguzi byaitu hanyanja hamafuta kujja kuteko sente ezintakubaza abakozi ebeizi ebintu zikwawukana kati tujja kukora kola sabo kuba oruguuto rumu rukutwara ebyoma ebikote byamafuta. Esente ziri kuhingura miliyoni 6 nizo zarundanwa mu kashi. Gasha kwa Nuwagaba Ambrose Katoto.